Sotong lagi marah, sotong. Inilah guys hasil dari ujung pancu dari spearo lokal kita. Dapat kepiting. Kepiting apa tuh? Rajungan. Ini rajungan namanya. Ini sotongnya 2 ekor lobster. Ini kita coba nyebrang sampai ke Pulau Tuan. Insya Allah sanggup walaupun tadi malam kurang tidur, tapi semoga sukses lah. Betul nggak jadi berenang nih. Betul nggak jadi. Ya nih Pak Bos, dari jam 8 kita prepare. Pak Bos, lihat sini dulu. Yang cantik ya warnanya. Iya, yang cantik warnanya. Oke, ditipu anak buah ya. Oke siap. Ini kawan dia ditipu nih semua. Gimana Ting? Ceritain sedikit waktu tembak cabang tadi. Luar biasa. You show me there's something more to us than the same old thing, no usual affair. I will never dream of your love till you take me there, till you take me there. Berapa tuh Bang?